टिकटक व WeChat लिसेय थ्यामथ्या खुइगु चिनिया मोबाइल एप याता प्रतिबन्धीय घोषणा भारत सरकार यागुदु वंगु सोमबा भारत राष्ट्रिय सुरक्षा हित ध्यान तसे उगु चिनिया एप याता प्रतिबन्धते मागुने थंगुदु भारतीय थुकथाय कोचना निवा न्ह चीन नापय सिमलागा चुंगु गलवान थासे जुगु तधंग लफे निम सैनिक सिथुंगाली वगु ख भारत घटनाया चीन या बोलसा कागु नेथना वसान आर्थिक सैन्य ल्याख चीन सीमा अपोहेल्युने लागु भारत नाप बोलसा कागु नीति यको विकल्प मदु चिनिया टेलिकम्युनिकेशनले से सामाजिक सञ्जाल कम्पनी थग उत्पादन लागि भारतीय तधुंगु बजाओ उगिया सम्भावना च्युता कासे वगदु भारतीय न्येबो जनसंख्या इन्टरनेट छलेगु फुली संकया था मदु दि न्यूयॉर्क टाइम्स से पिथंगु बुख कथा भारत टिकटक व WeChat बाहेक यूसी ब्राउजर शेयरिट व वाइडो म्याप लिसे चिनिया एप प्रतिबन्ध तगदु थुपी एप त भारतीय मोबाइल छेलिपि दति तस्क लोकौ भा धागु खसा हलिमे सिबे भारतीय टिकटक छेलिपि मध्ये थ्यामथ्या पेवे सोबदुगु विगतेगु धापुदु तर चीन धासा भारतीय थुजागु पलाइखे थथे छुन धागु मदुनी